Pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksandar sa kanala Prijal Studios i sa skečeva prelazimo na malo drugačiju tematiku, to jest pomoć oko igrica. Prvo, ovo je pomoć za igricu Brawl Stars, to je jedna od poznatijih igrica, ko ne zna može samo se ubije, jednostavno je, uzme pištolj i pukne se u glavu. Šalim se naravno ljudi, danas ću vam pokazati kako dobiti legendarne brawlere, dobiti skinove, coinove, gemove, čestove i te takve govnarije. Uđete lepo na Google, ukucate Happy Mod, nađete ovo, skinete ovdje na download pa zauzima 5.5 MB i to je to što se tiče Happy Moda. Uđete u Happy Mod, ukucate ovdje u search bar Brawl Stars, mene mrzi sad trenutno, pa uđete kad ukucate, nađete ikonicu od Brawl Starsa i ne klikćete, gledajte da vam ne piše original nego mods i tu skinete mod, i to vam doda šta želite. I kada to skinete izgledat će ovako Brawl Stars, bit će null Brawl i da, uđete u njega. To je to, ali ako imate ovakvog problema kao što sad imate, ako imate ovakvog problema koji će imati, piše će update is alive, good news, a new version of Brawl Stars is alive. Samo kliknete na update i to je to. Dobit ćete gemove i skinove i tako te stvari. Nadam se da sam vam pomogao i zdravo. Vidimo se u sljedećem videu.